Mai objetivo do atu marca tempo sua excelência onde a equipa toma durante tempo naro e a sua excelência nia mandato e a cooperação entre Timor-Poste CGD am senti que tá benefício talvez mais parte de Timor-Poste nebe ia mandato jane am senti la dia betul la dia serviço muito la dia e somente obrigado para também tinha serviço muito icus bel serviço muito na fati mesmo lá ia na fati né contra bela so kita kira ia mandat menjauhan dan kami ada setelah durante ne kita bisa bersama kita negocio dengan apoio islami negos bidik beneficio baik formação sendiri maka kita publik ini ada to kami lihat Timor-Poste asik kemudian kita tahu hanya setiap ikon itu berbuat dengan konsep menonton itu oleh aktivitas itu ini maka kontesinya ya durante mandato dan nel resto tam ho itu sera belami eta informação no ho itu sera belami fo informação ba público mesmo ami sidak sana mas itu sera jornal sampai lor ami resumo ami haruka ba diretor Sofia sera resuminya legal ale pelo menos ni eta resumo para saída mak Timor-Poste yang kuliah kono ba Itaca kuliah kono ba Citizen Timor-Leste nya idane ame akara agradecer makas ba Timor-Poste ba idane zake na insere hene ona nai ba media sira pemilik media dalam rumah kuliah det mak jurnalista sir lalu ya puder atau di sini kono ba strategia media nya hausa husik hela det oportunidade ida ba itu besar ene equipa ene ida fal maemos sira makna nafati sira ne se troca mal ida fal ba diretor ida fal ba chef mandato ida ne consegue gole ho comunicação lo sa hanu atu reuni ho naimba media sira atu explora possibilidade com ba comercialização comunicação desportiva itinerante ida ne mesmo media estatal televisão sira lá e agora tambah Timor-Poste ha na TV online se itu buat sira bele explore ida ne explore